Menteri Rangba Kejela Conrad Sangma haka khatnyau terik rempang ulaong ba kejela kadon kam ban kenjo ya ka khatwei 0.1% ka jingkiu haka GDP haka shisnam kenang ban poi sya ka thong ka jingkiu ka bai $10 billion haka yok ka kot kumbala angnut kat hadu snam arajar arpupra. Ya kene ulaong ba habapli ya ka projek samum bulk water supply project ka ba shispa klur habalong gre Tura. Menteri Rangba ulaong kumba kalong mentah kayok kakot kajela kalong saupusan hajar kelur ia kabadon kam banang kentiu syusyu. Kadai ketong kabasyam shitom henrei kum ke sorkar ngilapan kre ekisin jam ban kenjo syakate ketong. Ya kani ka projek hatura labai tingka da ka Ministry of Donor ka bahap apo jong ka North East Special Infrastructure Development Scheme NESIDS. Hadin bala pendap ya kani ka projek kani kan penbiang syakumba sawhui teli kisnong ki bahap apo rongram rera para bat gambegre blok jongka west bat southwest Garo Hills district. Nalor kata kan kentiuru ya kajing penyo syaki jakasor hatura. Ya une umang nongrim na kabenta kani ka projek ban penyo syaki thai nong kendong ki bamarjan jongka sor Tura la penyeng haringkar kajing adon lang ulampang kaying dorbar tauan utama Sangma Menteri Ketenat PHE Umarkius Marak bat ka MP ka Lok Sabha ka Agatha ke Sangma. Ya kene ka projek labai tengka da ka Ministry of Donor ka bahap hapo jong ka North East Special Infrastructure Development Scheme NESIDS. Hadin bala pendap ya kene ka projek kene kan penbiang syakumba sawhui teli kisnong ki bahap hapo rongram rera para bat gambe gre blok jong ka west bat southwest Garo Hills district. Nalor kata kan kentiuru ya kajing penyo syaki jakasor hatura. Hagani kesngi ulapli paj baru ia ki khatlai ki processing unit bat samru ia kapisa na ka focus program Green Meghalaya PES bat YESS Meghalaya initiatives. Chief Minister Conrad Sangma ulapli paj baru ia kayo ke badan rengkat ka parking Nazing Bazar Tura West Garo Hills. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center. Ya government kalau nak digepa, semua dengan dalam seras kampu kain. Dalam Meghalaya economy ko aganon, asli tentang economic activity lah, सरकारी ni kamera, private sector ni kamera, kami di iksa kabarang ni kamera. Alias gamra ko umur semuanya GDP ko dalam calculate kain. Oleh kerana dalam Meghalaya ni GDP 1,100 crore 45,000 crore. और यह GDP को बात सुनी Meghalaya state की कमाई क्या करना पड़ेगा वाला भी दूसरा. यह को अच्छी मायने रखे. Lihat nama ke, double kata nama ke. 1,100 crore ni, ya pun mana ke 1,100 crore tu, $10 billion na tu kata nama ke. Kalau ya semua denam, ya MDA tu government kalau kamera ko kaya. Ya anon, yang big apa? Kampa, also bege pakam ja. Alu ya kampo dalam sokata, jerangan dalam economics ko masya, ambil ko masya. Ya number ko dalam sokata ba 90,000 crores ni economy na sokata.
13.5% economic growth rate को बल्कि आज के नंगे ब्लॉक रखा अब ये तो इच्छी करना government की spending बा government की investment बा government की development की खांबा या तो अच्छी बारियां करने kalau government रिक्शा सा खोज करते रिक्शा जल्दी खोज करना नहीं खाम इच्छी वाला अक्सर लगे government की चलपरानी यारानी खामाई को बमाना को बंदीना को अच्छी बारियां करने मकसूदा ग्रीन काम का ओदे vision ग्रीन काम का ओदे Hayden salah gemak kam kata bahwa di mana mahu salah susukan bangsawa yang ini soalian gold post green sorkari lockdown individual company darah tantangan macam oleh kerana mereka dalam dia semua dalam dia government dalam sekat sama kaya kalau dia selesa kalau dia dapat soal itu susukna satu macam departemen Jawa, ini daily basis so, lot department sini mana betul sekarang kalau kamar itu kan. Oleh kerana JJMO 3,000 crore ni kalau kamar itu PhD department implement ramai macam 2019 ni sekarang macam sancet ko 50 crore 100 crore ni skema tu jatuh. Tahu bersih diri bisa po hazard kam crore skim yang implement tak cukup. Kalau bersih aja, kamera namanya apa? India Safari, Meghalaya award kota, bonus kota, extra sangat besar kota. Ya target ko itu akan gain, achieve akan gain. Ini training. Club department, J department skema supaya 100% implement kabo, atau 100 की कुछ को, atau 100% को बांधाओ सेंचुरी। और ये क्यों? मैंने सेल्स बेटा फोकस होके, विजन और कंसेप्ट के, मकसद को मुकाम को दे, दालो या गवर्नमेंट हम आपको कायना। दालो Tura bulk water supply scheme, almost 100 crore scheme, और national PhD minister yang ada kena. Kalau ia program itu implement ke aji dano catchment area tentang dia plano reservoir itu sudah kali ini. Siapa semongan tak mana water supply paksa wah biako tourism nato senaba ba irrigation ba agriculture ni tentang kamrang naba ya siko cakana makin. Alam water supply scheme na baik cakana makin. Yan dapat alam semua niyo sehingga kampanya alam yang water supply catchment area tu protect na. Yan net arise program. Yan KFW program. KFW adalah German based organization ka. 80% funding sa international funding ko maknanya atau 20% state government punya namanya. Itu bang 80% grant. That means 344 crores only, 80% nya ano 240 crores plus minus. It's actually 3 crore until international funding agency ko ang tempat bicara kuma. Kaya kalau lihat tempat bicara si, dan sudah akan kita anjing si bicara ko, anjing bolu alam ko, bolu gerak ko, yang ko kami rakina, yang ko preserve kata. Yani tentang program aku community paksa, public paksa, land owner paksa, nukmar paksa, kumongi program aku kali ini tentang siang aku skim, training aku ini, aru livelihood, cokotan canggih tangan show aku, pokok ini, kodani kalau ya make arise di somali rumah.